twongeye kubasuhuza tunabifuriza ibihe byiza nshuti z'akadasohoka mwakomeje kubana natwe kuri aya makuru ya politike diplomasi ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkusabe ukande subscribe ubundi aya makuru ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu reka tuyahere ku mirwano iteye ubwoba, tuyahere ku nkuru iteye agahinda y'abasirikare bamaze kuvuga ko baguye mu mirwano itoroshye imaze iminsi irimo irasakiranisha inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, dore ko ubungubu guhera ku wa mbere w'iki cyumweru turimo gusoza aribwo imirwano yatangiye. Imirwano yabaye nyuma y'inama ikomeye cyane yahuje abagaba bakuru b'ingabo za SADC ndetse n'u Burundi, aho iyi nama yabereye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse iyi nama ikirangira nibwo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Mweso ndetse na Mabenge humvikanye guturika kw'intwaro ziremereye, imbunda nini ndetse n'intoya zarakoreshejwe. Imirwano ifata intera, imirwano igwamo abatari bakeya, ariko ku wa kabiri nibwo inkuru yabaye kimomo ko M23 yigaruriye agace ka Nyanzare gasanzwe kavukamo General Sultani Makenga, ndetse mu kiganiro Liyetona Willy Ngoma uvugira M23 yagejeje ku baturage nuko yishimye, akagaragaza ko ubusanzwe aka gace ka Nyanzare ari umujyi mutoya uri mu birometero 130 ujya mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Yavuze ko biteguye kurinda umutekano w'abaturage batuye Nyanzare ndetse n'abandi batuye mu gace tugiye dukikije Nyanzare. Nyuma y'iminsi mike yahumvikanye imirwano ikomeye cyane yari irimo irabera mu gace ka Kirima ndetse n'agace ka Kitsoro, aho bivuga ko utu duce twose dukikije uyu mujyi wa Nyanzare kugeza ubungubu no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 8 imirwano yakomeje, aho mu masaha y'igicuku isaa 8 aribwo habayeho imirwano ikomeye cyane, imirwano yasakiranishije n'imitwe ya Wazalendo, aho urubyiruko rwa Wazalendo rwarasanye bikomeye cyane n'umutwe wa M23, ariko kugeza ubungubu ntiharamenyekana ababa baguye muri iyi mirwano, dore ko M23 ikomeje kugenda itangaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, ariko bashaka guca agasuzuguro ka Perezida Felix Antoine Tshisekedi ushyize gahunda imbere yo kuba yagaba ibitero aho kugirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Amahanga akomeje gusaba ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 kugira ngo hareberwe hamwe ukuntu iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yarangira burundu, ndetse u Rwanda rukomeje gushinjwa kugira uruhare mu gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko UN irashinja M23 gukoresha misile zihanura indege. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeje ko ingabo z'u Rwanda zahaye umutwe wa M23 misile zikomeye zihanura indege, ndetse imwe muri iyo misile ikaba yaribasiwe na drone ya MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko iyo misile ariyo mu bwoko bwa Morton 206, bivugwa ko ari iy'ingabo z'u Rwanda RDF, ngo yagaragaye muri teritwari zitandukanye haba Rucuru, Nyiragongo ndetse no muri Masisi, irimo irakoreshwa n'abarwanya umutwe wa M23. Binavuga ko iyi misile ariyo ngo yaba yaramaze guhanura zimwe muri za ndege zo mu bwoko bwa CH4 za drone igisirikare cya Kongo FARDC cyaguze mu bihugu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, dore ko Ubushinwa aribwo bukomeje gutanga intwaro nyinshi kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko muri za ndege 9 Kongo bivuga ko ishaka kugura haje 4, ariko 3 muri zo zikaba zaramaze gushyirwa hasi, zishyizwe hasi n'abarwanyi umutwe wa M23. M yafashe uduce twinshi, imirwano ikaze yongeye kubura. Uburusiya bwamaze gusinya amasezerano y'ubufatanye n'ingabo za Kongo mu guhashya no mu kurandura imitwe yitwaje
intwaro by'umwihariko amato y'intambara ndetse n'indege z'intambara ibifaru bigiye kwinjira kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha FARDC mu kwirukana umutwe wa M23. Nubwo bimeze gutyo kandi imirwano yahinduye isura, M23 irimo iratabaza amahanga, imirwano ikomeye cyane irimo imbunda ziremereye yafashe indi ntera mu bice bitandukanye bya Masisi, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo, aho ibihumbi by'abaturage bakomeje guhunga batabaza, barimo kugaragaza agahinda baterwa no kuba ubuyobozi bwabo butabumva. Impunzi z'abakongomani ziri mu bice bitandukanye, impunzi z'abakongomani bari mu Rwanda baherutse kwigaragambya basaba imiryango mpuzamahanga guhagarika jenoside ndetse basaba guverinoma ya Kongo guhagarika jenoside irimo ngo irakorerwa bene wabo b'Abanyamulenge ndetse n'Abahima, irimo irakorwa n'imitwe ya Wazalendo ifatanya na FDLR ndetse na bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo FARDC. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bivugwa ko irimo irakiza abanyapolitike ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'iki gihugu, aho bivuga ko aba basirikare ndetse n'abanyapolitike bakomeye cyane bagurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe cyane. Ubu bivugwa ko ikirombe cy'amabuye y'agaciro ya Rubaya giherereye muri teritwari ya Masisi, bivugwa ko gicunzwe umutekano n'inyeshyamba z'umutwe wa Pariko, ngo nyamara aya mabuye y'agaciro ya Rubaya niyo mabuye akungahaye ku mabuye akunzwe ubu ngubu ya kotoni. Bivugwa ko ari gurishwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane bo mu gisirikare cya leta y'Kinshasa. Ngo hari amakuru avuga ko iyi ntambara ya M23 ngo yaba yaranifashishijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo azabone uko atsinda amatora y'umukuru w'igihugu, dore ko Perezida Tshisekedi mu byo yiyamamazaga avuga yashyize icya mbere ari ugushoza intambara ku Rwanda, ndetse akaba anashaka guhagarika u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Ni Perezida Tshisekedi wanatangaje ko atazigera agirana ibiganiro n'umutwe wa M23, ahubwo ngo azawurasa paka usubiye mu bihugu wagiye uturukamo. Perezida Tshisekedi hari abaturage bamwibukije ibingibi yagiye atangaza, avuga ko yamaze guhindura imvugo, we adashyize imbere inzira y'intambara, ahubwo ngo ashaka kujya mu biganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari bonyine, bakaganira ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo bwabaye ikibuga cy'imirwano, aho habarurwa imitwe irenga 246, dore ko ubu ngubu bivugwa ko umutwe wa M23 ari wo mutwe uhetse indi yose, ari nawo ukomeje guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo. Nyamara indi mitwe irimo FDLR, Mai Mai, Codeco, CPRS, iyi mitwe yose yihurije mu kiswe Wazalendo, niyo irimo irafatanya na FARDC mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Bivugwa ko mu mirwano yumvikanye ku munsi w'ejo muri teritwari ya Rucuru habayeho kwiruka bikomeye cyane ku mitwe ya Wazalendo, bazinze amaguru bayabangira ingata. Bivugwa ko birutse bahunga isasu bari barimo gusokwa na M23, kuko ngo M23 yabatuye mu mutego mu gace ka Tongo uri hafi werekeza muri Grupama ya Bwito muri shoferi ya Bushari. Bivuga ko M23 yateze agacwa iyi mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, birangira abasaga 16 bahasize ubuzima.